thlir tu zong te chibai le ve kule ko ran din chan ziak tu David Sailo zan khat chu TV sermon ka ena thu sei tu chuan ko ran bela in khom tlat hi chu engmi po ni se an za mai thin in khom ngai lo chu eng ang officer len po ni se an za ngai lo ti in alo soi pia pa ka loina ko rana hian nu ho thalai le pa ho a hian thlara bo vea pen chuak keu hi soi turan tlem ta hle ko ranu pa meu mo hian thlara bo ka chawa ve ni lo program pon lama fe chuak thin soi tur ri tam ve em ti hian ka ngai to zui ta a ko ran bel hlok na chu za na lo chuan nan lek fangte alo ni om chu za na chu apon loya a hu howa tarlan thin ni hlom ma se in khom thin te vek ngai san lo fe kan ni le thosi in khom hul ni na chel trep tup zinga hian hnung tol hruai gir konga man tlak lo zet hi kan ther fur to zoka kan rong bol chan kan in khom chan ko ran kan bel chana po chiang lo hian kan lo in hor khom tu fo zoka ang setana hian hnung tol hruai gir thlara bo chan dam hi a ho ema chu diang chu min phal sak lo hemi lan chuana chu ko ran thalai tin deuh thaw hian evangelism lam rong bolna enga ma ngai lo na asot to reng lo a hria hi atam zok kani chome kani sum tho chwa thiam sum tuak dan thiam riau te hi hruai tu tha an ni na ko ran kan ni tran to a sum hi chu setana hian ngai ven ngai sak buai pui bera nei hi phal khop mai thara bo le hnung tol ve tu te ro setana hian ko ran atar lang lawng reng khop mai mi thing mi man lai mi ani hlona ko ran kan cheng mek zo kani ko ran bel chan adin chan le kan in khom chan zong hi thlara bo le hnung tol te kai har an ni na tur ve kania chuti lain chung te chu da tha a sum buai puin kan buai vek zo kani lockdown wanga in khom theilo poi kan tin na berapo thlara bo a in tho lom tla niam ani ngei kha i lom na ber lalpa thlara bo chan dam in na tul ber khovela chan chin thril keini chuan kan lom na ber sum lut tamani a kan na tul ber chu biakin thanei le soma pakhat lut nem ani thung